Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana tegenda iftar Ulyanovskiy oblasti yozgan. Anda munajatlar aytib turaman, motor ettirib. Qarag'iz format iftara goroda Ulyanovsk. Bunda endi intervyuda Faxruddin abiga rahmat, bizni shunday yerga opit olarga jibardi. Biz televizordan gana ko'rgan bor edi, respublikanskiy iftarlar andilar bo'lganimiz yo'q. Mana qarag'iz, format ko'p mastallar qarag'iz. Mana sanayım hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 metrli stellar mana bular bitinasida. Ularning igida shegida yo'q. Har bir kishine lunchboxda suvi var, fruktları var, tag'in şoňardan gayri salatlari var, lunchboxlar bilen koyulgan. Rafik Gabdulович, bugün nindi manda мероприятие? Ulyansk'da, Ulyansk şäherinde, ülkesinde Tatarlarının, eşkıvarlarının forumu olacak. Şundan soň indi Allah kelse iftarda bular. 4000'e kadar kişi. 4000 kişilik iftar oldu. Maşallah, mana stadion. Mana şu stadionun içinde münacatlar qabızıp koyganlar. İskitkiş. Mana областной iftar 2023. Ulanı hazır olmaz, потому что ekran yaltırый. Zor iste tablo tıra. И таблода yazgan в благословенный Рамадан, областной iftar 2023, 14 апреля, 18:00, дворе спорта Волга Спорт-Арена, улица Октябрьская, дом 26Б. Но мы может алыр, меня алды вроде. Центральное духовное управление мусульман, общественная организация Сембер татарских бизнесменов города Ульяновск. Может быть, когда шундай организация татарских бизнесменов город Самара. Амин. Рафик, alhamdulillah. Tusafiru tusalimu. Safarga chiqib salomatlanirsiz degan o'zimizga ko'p darslar olamiz. Necha kishilik bular? 4000 kişilik. 4000 kishilik. Kim uyushtirdi? Uyushtirdi Muftiyat, bizniki Sember biznes klub, ну и общественный KBSM'da. Bunda ko'pmi tatar yashaydi Ulyanskda? Ну, точно не могу сказать. Точно ayta olmaysiz-da? Aha, yaxshi. No, yasalgan. Bor. Manday уровеньda birinchi topqir sizning-da? Yo'q. Лет 5, наверное, где-то так. Ну, ковид боюнча. Ну, это разово, правильно? Да, разово. Рамазан айында yılına bir topqir. Yaxshi, alhamdulillah. Mana yılına bir topqir bo'lsa, diasporalar buluşalar, tajikskiy, o'zbekskiy diasporalar buluşalar. Diasporalarda keladi. Manda hammamiz her bir musulmon kim dinde var, biz buluşalar. Volontyorlar var, studentlar, tajiki, o'zbeki var, arablari var. Siz manda tatarlar diaspora mı? Diaspora tugul indi biz как tatarlar indi. Diaspora bo'lmaydi bit endi, ol местное население. Biz местный kishilar manda. Rahmat, Allohning rahmati olsun.